Kamu nang nangis pihak. Ayo. Oleh kamu deh, 6 mata ya mah. Mm-mm. Ya 6 mata. Mata gua, 6 mata. Ayo, 6 mata. Kamu main 4 mata. Ayo. Jadi kayak agak nangis pihak. Ano ketua Pak Mata? You know. Haji, setelah ya agak kebayar. Duit saya lebon di kebun nih. Lebon, duit sekian bayar lebon. Lebon di kebun nih. Jumlahnya 5.000. 5.000 duitmu. Ku. Pisangnya 550. 50. 5,5. Lima Bayar setengah. pisang ji. Pisang nak kan. Heeh. Berarti ya hutangnya 4.000, 490 kan? Pisang nih. Ayo. Jadi kena ke do. Perselisihan ketua. Jadi kok masanya mau hutangan iya sing lebon gini. Siapa sih ngayun gogok di kebunku? Tidak, Pak kebun di baku tuh deh. Iya jauh ayo kumat gogok kumat kebun nih. Lain kata kerja. Niku dol. Tolong supaya duit nak ketubang ko salah pegepi. Niku orang numpu-numpu ko. Hah? Kalau sudah ada kunci. Terus tenaga. Nah, kan. Nangon niku niku ada kunci fitnah lah. aja Mak, ya kan bulan puasa. Kan ada. Gelangnya kalau ku ada unyin do. Kalau ku ada jiku nggak akal do. Gelang selim yo nya. Oleh katung sana waktu kurang gitu. Jadi kata kerja kau. Ayo maju tidak. Nah yo, niku kilo mahap ya Maya. Kami kan puasa nih. Puasa man. Haji masalah duit jeno. Maaf nih yo, kang apa ya? Yo. Sudah si kang kuasi puasa nih. Tapi problem lah yo. Iya. Jarang ngertiin ke bahasa problem ni. Problem. Memang Tapi mana? mentega yo. Aduk tandoi, nan problem lah. Sangarang-arang mau lagi duit nah. Haji, ini kan balang. Kini niku nyampot mo na duit na. Pira ya pira na. Uang puluh. Duitku pira. 5,5 kan balangnya. Di mau gawa dah mau sudah uat di mau gawa. Bukannya anta ko kan ko sana. nah. Maksudnya dua tang baik. Kita harus selesai urusan ketua. Harus Mengedo selesai. hati bahwa api na nyo. Iku may hutang man. Beti ko. Nah jadi saya mau neh. Apa? Simpan lagi je. Ya kecawa ke busuk hawa mahal. Nah, tapos sinarima mo tumina na sa Katanya. lechehan na tiyan nganta sa. Kan katanya puasa man. Puasa. Kuantas hawa busuk. Iya mah nawima. Aku lau. Na iyo hawa busuk sa. Puasa kan. Ya. Apa ya nih? Mina. Ayo, ki puasa yang jelas sawa busuk. Ayo jelas. Kita law na jay ipam na mina. Api nih. Ngalaw ng buso hawa sa cawa ko law yan. Yung ginustogol niya ko law la. Gini. Jadi maksud aneh law aneh. Law niya. Ya law do. Ki pendapat ni law do. Oleh jangan mau puasa aja. Setiap jangan mau puasanya mesti busuk hawa nih. Nah, kita kenyan jelas benar kamu dibahas lebih lanjut nih saya. Nih kamu nuka guru nih. Nih kamu undang guru kamu. Palang kami lagi Ya kumpul. do kumpulan kamu kumpul kan. Nah, Aduh mas, tinggal kani kau. Halo kukulan dyan lagi asak lagi pa. Dia maksudnya oh lagi asar ya. Dulu kaya lewat di dyan. Namo Tapos yung mayang. jajal pa, kami Jajal di pasungi pa. naman Maksudnya pandai. belpay oh. Ha? Ti belpay maksudnya. Hindi yamin masigit sa niya ang laya kami nila. Pandai mo na yun. Wah, ti belpay mo ni. Guru sa materapi lah mo ni. Udo. Kaya mina kami. Nya makai SME SP na. Ngawan tu kita punya dengar apa guru ni. Eh. Sampai kita dah serius ga. Api na kacawa. Ada, assalamualaikum guru. Aja dul tang mat di jaje. Aja babangkilan masalah busuk hawa ni kini jelas ni guru mi japai lah. Apa ke jelas ni? Kele minat macam jelas ko ni jesa urusan jesa. Guru pai lah menjelas ko ni. Iyo mi japai. Oh, kena gawa guru. Assalamualaikum. Nah, jadi kena dah. No. Benar lagi. Nagkakatong. Ratong. Tunggu pai. Waalaikumsalam. Salam. Nah ada. Salam. Kejung umur ni guru je. Apa pisang-pisang. Naji masalah dia guru biar guru. Ujang. Jom. Kayaknya guru ada langgar di atas cuti. Jangan ada ribut di telepon. Enggak ada ribut. Iya. Ah, cuping ni guru ada ni. Jadi nyala ya. Oh, yo. Tunggu bulan cakap gue cinal benda cing. Kita kan toko ya. Kabur. Oh, yo. Cak pisang aja gue.
Kaje, tanah kuah aja jak kebun, jak sebangkilan di kebun. Oh. Wah, masalah pisang. Pisang. Jadi masalah ke tanah kuah. Ane saya hudi harus dibayar. Bayar. Ane saya pun nerima mana? Iyo. Nah, jadi masalah-masalah duit bangkil lebon duit nih. Nah, kira harus selesai urusan tanah Selesai. kuah. Nah, bang duit saya dikatung di hadapan nih. Oh. Nah, Nyawa aku ya agak membayar pisang uli duitnya lebon di kebunku. oh. Harus bayar. Beres na. Ang kaya harus bayar so kung di sebulan puasa lah. Ya tuh. Iku beli pisang gak kani. Kan. Mawon iku sengani anak kajong mo. Kita nak marah, maksudnya gue sama iya nak marah. Nah, yuk sa. Jangan harus selesai nih. Aduh, harus selesai aduh. Kulitan gua. Nah, ya bebangkilan mo na andah ni busuk hawa. Oh, Ini ya Iya, na no kaya dia ketekang ko pa ma udi kamu pas gamo ni kaya di terman nila. Iya, iya. Na iyo, kamu ngaku inti-inti ng gawo. Sangun puasa dia hambawa hawa kami busu. Na iyo, kidang ulit. Tengah bawa kami gawo di sisi Allah di akum. Na terima mo saway. Madaguna akum ganta di mo saway busu. Nada. Nah, sang nalaw, sang benok. Api mat di nyawa ko awam busu. Temun ko na. Kini sisi Allah, law becong. Anak-anak yang gue minyak kesturi yang mau ni masaway. Katanya law dah. Nah, Jadi dang tersinggung am. Geluk maape. Gil maape. Ni ku si salah. Api maaf na. Puasa ni. Geluk maape. Geluk maaf. Beno, lebakan beno. Nah. Inilah manusia. Mula kami nemon-nemon belajar sa. Mana aku mak kerti. Aduh ni ku gaw mo mat sing maaf ko ya. Geluk maaf naman naman. Balak sana. Puasa. Nah. Nah, ni mat ko Tito. Ni sa puasa ni. Ampura aja. Ayo ji, niyo ina permasalahan selesai, jo jangan mana memang. Kata tunggal mak sebangi ini mah. Yo. Nak baca kamu terbuka mas cara ni. Jadi kan lah ketemu. Kan ketemu cara ni. Yado. Mula aku isa bergaul. Dah menjak Aku kamu. tu uang aku semapan jak pisang lah kejung babangkil ni. Puasa ni kuti. Nah, ajo terus masalah di mo ni. ni. Masalah lagi dalam puasa. Isang ikhlas niyo. Oh, jelas mo na. Nai Kata kata mo ikhlas. kata ko mulang menang, cawa ko di kakak mo de. Dah tu tungga pais na, cawa ko lima bagian ini. Dira jini na, kita untuk mana. Ayo, anda selesai siya, tidak ada masalah lagi. Terang bahkan harus korban hati ni. Misi ko api na busa na kedua. Oh, pulsa. Ayo, Sengaja ya, bukan bohong. demi clear masalah ni kan. Nah, terima kasih sekali lagi.